ia falu kami fefu wa ibadada so aya ya ita Yesu Kristo ba fa umasi lo walangi ama ba fa abesa gehani amoni iadu ama ina ba talifusani umasi ba ke Yesu Kristo o vai ami fefu ya ahobu defi si boho salom tasuno lo walangi no igogoge ita no ya nau eno soda no ya bele ita ihugi ma adre batenga bege ita da ha bege wa khedede lo walangi tago mali lo walangi ni osisi eda te hale mo basuga Yesaya faza 55 ngabua si ene ihugi felezara Yesaya faza 55 ngabua si ene ihugi felezara dau baso kheda imane taromali lo walangi mi alui Yehova fatua i ogo ia mi angarefili ia fatua ahate ia sebuah hore bayamugai lalania adre basile atule bayamu beheli ni khoi de dunia yamu fuli ia ke Yehova ba iha khesi tede ba kelo balangida sangehena dania fame aifa horenia meno imane Yehova be egera eragu ba be egera erami be elalami ba be elalagu fa alawa panua siawa ya wadane wa alawa lalagu mogoi balalami basi mana ba alawa gera eragu mogoi bagera erami hula deu adre si otarai panua siawa basi le mangabuli badae na le ni basenya tane fangata basinane na le ni beenya augi sinane wanga soga taneme babanagu babalazo ni si mana dago maligu adre si otarai babagu le mangabuli khegu leboto atena no mofozu zo masido ibee banano ifalua bani fa oheegu ya iha iku gida bobaso tago malilo walangi mangadra ita masuno-suno drauga Yehova lo walangi ma meebua sibai de deukhema bazi de fifa sino matalui bano ohauga bodroga ya aga he oya faluha draga wanadraiga soga bula dede basoga iwa umuso dede basabuan ilama le sifagai drauga babango masi ya aga igegeno magugi drefi si boho ma so aya bau tehega ke maginete siseki babanga lulu tanefenau babanga adre sawagele fa ebua de deusino fahena bahema adre bahisa babanga lulu ma adre banoma baso dago malilo walangi bama ada khobokai de dema ena te fahaldra aga badago mali adre baba negema lalama basi defi mifunama adre ado honoga de dema soaya bekhema ba abele fa tua fa omuso de babu angegenusi tago mali me adre irege oimo uraha aga dania na mangabuliga banomo bade Yesu Kristo no mangadrega yado ama ina batalifusen yo masih ba ke Yesu Kristo ba bawasi Sara keda ba sinode gen KP Indonesia si tobali duho ya ia dae auri baganama lo walangi hidup di dalam rencana Allah dari si tobali duho sebuah keda bapawasi Sara adre ba sinode gen KP Indonesia basi tobali duho keda malke ya ia dae lo walangi zanet lala babanua nia Allah menuntun umatnya ama ina batalifusen yo masih baka Yesu Kristo taro mali lo walangi ni basoda adre dae ni faema sama eleo Yesaya badrau no gisera eli Yesaya adre mama eleo ia badrau no gisera eli ya ia dae baginete raso usia razo yatamo razo ahasi bairugi baginete razo hisikia faara
ia mama ele badrau no gisega eli adre abetera efavulu fare. Ama ina batalifusa ni omasia baka Yesu Keriso. Me ina te mama ele Yesaya adre badrau no gisega eli. Irau no gisega eli adre sedang mengalami kemerosotan. Si fafana si baila alami kemerosotan rohani. La sebanadu, la ego gelobalangi, la lau somasi dedera, la terlala somasi ira. Bai o edae, beremeno alua kemerosotan rohani, maka itete ia kemerosotan moral. Oi fau dae. Bagota lua keadaan si manedae, badai fatinyo lobolangi Yesaya adre, babango baka, hadiah ya somasi lobalangi, alua badrauno gisega eli adre. Ama ina batalifusa ni omasia baka Yesu Keriso. Omasi sibai lobalangi, i ogoma badrauno gisega eli adre. Bahwa la ibahoi babo tuntunya ira enala sedra bo ahodet la ibali babo tuntunya ira ena la suno lobalai ada baka basura Yesaya ni basoda adre so beberapa hal ni faema Yesaya badrauno gisera eli enala tipa todera batatu tefa ema gay khada ma khadania ena agay tatiba tededa si fafana sibay imane bangabua si ena mi alui Yehova fatua i ogo ia mi angarafili ia fatua ahate ia sebuah hore bayamurai lalania adre basila atule bayamu beheli ni khoi dedenia yamu fuli ia ke Yehova ba iha ke sitede ba kelobalangi dasang hena dania fame aifa hogenia ad ifa ema khera Yesaya ena faluka ira iba ohaudede ena faluka ira iba iba dede lobalangi maka i adre khera imane mi alui Yehova ba mi angarefili iya. Daani adrenya ke. Hana bai ado da Yesaya bereme ya ira adre tenga mana daani alui ga Bapak Ibu. Sabele la alui sebelumnya fana ba adu. Feke ke. Fangero gelo walangi. Folau sila atula, folau sila moadu. Dani alui ka. Lemana badadera kheu lo balangi. Lemana badadera baba nuno lo balangi. Lemana badadera baba ngadra kheu lo balangi. Hadiah so masih dedera. Badala lau i. Adre ia dae imane khera Yesaya. Inete ia dae fatwa i oro ia lo balangi fatwa i hata ia lo balangi mi alui Yehova ba mi angarefili ia ama ina batalifusa ni omasi baka Yesu Keriso me imane Yesaya mi alui Yehova mi angarefili ia si fefena Bapak Ibu eluahania dae ena irau no gisera eli adre la alui lala hebisa enal te atule ira he lobalagi berfifu ni laura mege sila omasi lobalagi fifu ni laura sila moadu ke lobalagi bahkan ola ego ke lobalagi maka imane Yesaya mi alui ia dae mi atula ami mi hauga gama khaita mi kelobalangi ena mi sedra wa ohahau deda ama ina batalifusa ni omasia baka Yesu Keriso
umane tedegu moguna kedada ba revisi bohong adre agalala ni tereda mi fena agalala ni tereda mi fena maka baperata revi adre ifasugi badededa lowalangi hadiah ya ia ni aluida baperata revi adre mege basi bongi dosi itadre no mangadre banomo amin fadu de guladi sila mangadre banomo mege basi bongi tatu babangadre da mege ba ta evaluasi wa aurida basi de fiadre haba oya hobo lo balangi sino faluka ita bahadia mana ke gamuatada nilau da basi de fiadre silo omasi lo walangi ba somasi lo walangi tatu nano somasi lo walangi lauda eluanya tato huke ena tedo badrefi $2,000 tapi natafai kimege ni lauda badrefi $2,000 gua adre fe mabu mana famai skater mana lemai tabamigu lemai tabaPA le tahale lo walangi tatu tafareso fe fudal basibongi adre mege tatu tadena ama ina imane ya data alui lo walangi nada mana ni lauda mege ina tebaba tadrefi adre alui lala ena atule ita kelowalang so aya le ulau fasketok saai ena fasketok ra uba gisi gino teg obolele do bamigu saai tengah na soga bula dedego habe na mai do bamigu uhala lawa sai so aya satuana keriso bosa raudo adre balemana muhala gu halo basi de fiare imane bada fatwa i ogo iya fatwa ahat iya ba imane bada mi angare fili iya ama ina batali fusa ni omasi ba ke Yesu Kristus nano ta sedra banga tule khelo balangi batatu no baga gama khaitada khania talau mangad khania saai tasuno ia saai na so hadiazi faluka ita khania tato maka fangalui ni ada Yesaya kedua badai ia da ta alui saai hadia somasi lo balangi ta da romali lo balangi adana imane badami alui Yehova hadia geluaha si fefena mege ta alui ebisena ti atule itakhania kedua ena ta da romali lo balangi bapereta drefi adre no ihenaga ifangena no ita ya ita banuan ya keriso ena basi defi mifonada adre da ni aluida ya ia da somasi lowalangi da ni aluida follow tagomali lowalangi amin bagasibai da hadia berita drefi no enaga ifangena no ita hadia go ita dodo ena hau dada baba negada lalada basi defi adre mefena ena faluka ita wa ibu dede lo balangi hebisa tola ta khagada bapa ibu imane bada amege mi alui Yehova mi alui somasi ia mi somasi lo balangi selama ikaw no Israeli ada lemana salalu ke somasi lo walangi somasi de dera wani alu-aluira sisana ira tenga sisana lo walangi maka imane ke Yesaya ya demi alu ya dia somasi lo walangi mi gogoistania mi da romalinia tatu imane ke da bapereta refiade na tafuli ta evaluasi hadia sabele ta alu badrefi $2 bapa ibu hadia kefe zabele talui hadia anak zabele talui hadia faka zabele talui hadia toisebua zabele talui
Hadia fanuno deida sabele ta'alui. Bahadia tak tahu gemana bangalui da. Lo masih lo walangi. So masih iya. Ena da sabele tas osia agani alui da. Ta'alui. Hadia so masih baba uki gua reso ayah. Hadia so masih falua baba uki gua adre. Hadia so masih baba uki gua adre. Hadia masih rauke nale ugai go salima bau eso ayah. Ego migu ba mai do bago salima. Hadia masih rauke le ugai pe a sektor hema bau eso ayah. Ego pe a sektor sai, he sektor 2 na sektor 2, he sektor afilaza na sektor afilaza, he sektor Sukamaju ba sektor tanah be, mai ka sai so ayah. Hadia daeni aluida, fangalui so masih lo walangi. Ama ina batali fusenyo masih baka Yesu Kristo, ifasugi badedeta, itetelala ke dalo walangi. Hebisa lala banata lo walangi lala bapanuania ya ia nata alui iya. Kedua imane bangabuasi fitu ademege sebuah hoge ya mufalalini gera erania ba itema wa akhedede lo walangi sino fahena fame aifa hoge ada. Baga mesi mai da keadaan rono kisdega eli adre mege maka imane kera Yesaya sebuah hore yang mugai lalania adre sila atule yang mu beheli nikoi dedenya yang mu fuli ia ke Yehova ba iha khesi te imane Yesaya kera da ibu sumasi lo walangi ena ite telala khemigai. Hadia so masih lo walangi mi falalini gera erame. Ama ina batali fuste famalalini era adre so dua hal so masih ubagi keheda. Pertobatan yang pertama itu adalah meninggalkan dosa. Famalalini era da si fefena tabeheli wolau hor. Tinggalkan dosa. Dani fotei famalalini era. Itaria ke data mainu falalini era aku. Baleg itari horesa. Ya. Nasi falimo-limo ita ba falimo-limo mana. Na so boyo-boyo abada ita ba dauda manu ge halawada. Si dunia le samalalini era da bapak ibu. Ya. Niwani pada samalalini era yang mugai lalania adre. Yamu bahali sila atula adra ni fakoi dedenya. Ide niwanya famalalini era. Ama ina batali fuse tatu tafareso gide dedadre hadia sidruhu no samalalini era itadre. Apakah benar kita sudah tinggalkan dosa itu? Yang tadinya hidup di dalam dosa kemabukan sekarang meninggalkan dosa kemabukan. Yang tadinya hidup di dalam dosa perzinahan sekarang meninggalkan dosa itu. Yang tadinya hidup di dalam dosa penipuan sekarang meninggalkan dosa itu. Dani fotai pertobatan, dani fotai famalalini era. Mata fariso dededa hada no alua kheta da Ba kedua famalalini era ni wania badaine ya ia daune kembali kepada Tuhan. Imane mege bangabua sifitu adre ya mufuli ia ke Yehova ba iha kesi te. Bukan hanya meninggalkan dosa lalu berhenti. Tidak, tinggalkan dosa lalu kembali kepada Tuhan. Inilah pertobatan yang sejati. Daewa malalini era sidruhu Bapak Ibu. Tinggal salah tabehi hogegai, tetapi ta fuli ge ita ke lowalangi. Ama ina batali fuse bapereta drefiadre tafaresto dededa. Ena ite telala keda basi $2,000 telu adre lowalangi.
Data fareso itadre hada sidrudu no alua kheda wa malalini era sidru. Ketelu hada nilada badagoma lilo walang ayati walu ayati siwa. Meno imane Yehova Begera iragu ba begera irami beelalami ba beelalagu falawa panua siawa ya wadane balawa lalagu mogoi balalami basi mane balawa gera iragu mogoi bagera irami. Hadiani adre Yesaya khera I adre khera enalabe ebawiga adre saai. Sino alua malalini era sino mangalui Yehova megeno labe ira ni fatere lo walangi hadia bere imane bada abele alawa abele imane fa alawa panua siawa ya wadane wa alawa lala lo walangi basi manegei wa alawa gera era lo walangi ya itani ha adre sa sese tafalua ni era da kheda mana ni era da kasanangada faudu bazomasi lo walangi le faudu talau mana yang penting sana ita si mana ge lala ni tereda somasi ita mana pokoknya bakal lala da asana ita helo masi lo walangi tatoro mana hadia bege baga bahoda. Tapi imane ia dae meno to bali ita sangalui lo walangi to bali ita sama lalini era ia dae saai tagui ni era da tagui lalada hebisa I tabe ita ni fatere gera era lo walangi tabe ita ni fatere lala somasi lo walangi na selama dae lala ni tereda nilau dedet hadia ber nano ifesoko dededa dari fuseda maka era adalah letafahede ia saai berena letafahede ia sana ita era da tetapi era lo walangi nano ifesoko dededa tata fahede ia bata omasi ia da era lo balangi badala somasi lo balangi tatege baitare ita lo masi tada berafer tetapi imane ia dae data be ita ni fatere era lo balangi data be ita ni fatere lo balangi balala somasi ia enata sedra boho dede basi defi mi fena adre ada maina batali fuse na selama da ini faluada sana ita baga kheda ami kheda padahal lo masih lo walangi gei lalada gei gera simane da tetapi lulu bau babolo lala somasi lo walangi hadia bege ni era lo walangi lala lo walangi abele sehi mogoi bani era da ba mogoi balalada amin adra maina batali fuse imane megi bada simane ba alawa panua siawa simane ba alawa era lo walangi mo tabayang ke bisa perbanding ada bapak ibu agau sibai ada fefu ni era da adre data tundukkan ia tabe ni fatere era lo walangi safuria sibai fulu flezara hula deu adasi otakai banua siawa basile mangabuli badae na leni basenya tane fangata besinane na leni benya augi sinane banga soga taneme babanagu babalazo ni a si manada go maligu adasi otakai babagu le mangabuli khegu le boto atena no mofosu zo masido ibe banano ifalua banifa ohe egu ia hadia ni faema Yesaya badae yo bakal khera imane fefu ni wa lo walangi fefu behede lo walangi
fefu bu usali lo balangi letebu aida hezozi no iwa hasapale alua bada imane bada le mangabuli kegudago maligu leboto ya le mangabuli kalau balangi dago malinya leboto hadia sino iwa hasapale alua basomasi lo balangi na aboto badede dadai bapak ibu hadia ni adrenia kheda da mamati itabali lo balangi data fati bu usali lo balangi mefifu ni walo balangi ada hasabale alua basomasi iya ibe duma megebada imane simane deu ada hasabale ai kubada na walo balangi moteu tapi asese ita lesana ita na moteu apalagi na fadua bawa deu dal se mangaru ngaru manoita padahal imane bada deu da ni perintahkan lo balangi ai ku deu hadia berlemang abuli kenya deu da imane fatua le ibasaidana fatua le tabazinana fatua le hadai i asoga yo mege badana danama babanana basimana gay danama ni ibe duma bada na iwalo balangi ai khude wasabalo ai khude he atoza na teu ya itareso da lamane ta khoda de he fala rau gebanaha na iwalo balangi ai khu hasabalo ba ai khu ama ina batali fusa imane simana dago mali lo balangi salua bababania hasabalo alua maka dia mengajak kita mempercayai janji Tuhan, mempercayai firman Tuhan. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tetapi semua yang dikatakannya terlaksana sesuai dengan maksud Tuhan. Ada maina batali fuse fanga ago eba mati dadai. Ya ita zino mamati kalau balangi, sino mamalalini era sanga lui Yehova. Sino mame faurida ni fatera lo balangi data fati daromali lo balangi. Inilah yang menjadi pedoman kita di tahun 2023. Inilah menjadi pegangan kita di tahun 2023. Firman Tuhan. Ena oha haude de badrefiade bafaluka ita wa ebwa dede lo balangi. Ni tane badede ayati walu. Meno imane Yehova beegera eragu ba beegera erami beelalami ba beelalagu tedonga gelida 3 ya meno imane Yehova beegera eragu ba beegera erami beelalami ba beelalagu ya itolo italo balangi mangadre ita sawagale soaya lo balangi mah wa ibu ada de khema ba pereta drefi adre no tega mangi genusi dago malima ba omasi gasa na sote de aga baba negema lalama ba drefi $2,000 telu adre ya ugazana telala khema soaya ena o haude dema ena o muso de dema ba ena faluka draga ba ibu ada de ba izano fahaga ba dago malima hasabal ba tete kemalala soaya asalama alui drauka asalama falalini gera irama asalama beraga ni fatera lo balangi ba asalama mati daga badago malima fahaga tago malima soaya ena boitaya badedema akatobali lohe-lohema baba nerema lalama basi defi mifena are bade Yesu Kristo no mangadega ya duho